Oh. Wong adus kok malah dolanan lemah ning kono. Awes sor jambu to? Heeh. Apa mlayu rono? Mbok cek botake nanti ya botak kesin. Ki apa bodreksin? Kukune layak ireng-ireng mainan iki to. Ora oleh mainan iki. Udahan kono sing cantik. Nyapa ngono ki? Danu nanti paling. Danu Randy. Apa ngono ni Randy iki? Saiki wis meneh cetha lho, aja mlayu turut kono neh lho ya. Aku emosi nesu tak adai lemari tak blekne ape tak buang tenan kok lek sampai melayu rono. Wani? Ala tempat ini. Kudu pilih kok. Kudu pilih. Seneng mulai tau seneng. Iki apa sor jambu ta? Ya melayu rono ta? Jungkas sunset nak. Iya ndang, lek sor melayu rono ya melayu. Jungkas sunset nak betul. Jungkasan ya jungkasan ya nek kursi kono. Tenan ya. Lah aku ngomong jarak sor jambu. Langsung tak adai. Lek sor jungkasan medaan sing ayu kan minyak wangi tak wei malah goyang-goyang. Pak Adi bakal rosok. Rosokan kompor. Buatnya sapa rosokan kompor? Apa duwe rosokan kompor? Tidak ya, den rosokan ya. Kok usah. Ndang lek jungkasan kono nek kursi linggo. Lho meding. Luko tak bang luko. Tak jikokne ndang tak bonge. Enggak usah. Ndang. Jemaah. Ayo kita membaca aku. Saya kecok lagi, kakak lagi. Ndang, ayo kita membaca. Ora dikon mangan, marang mangan ora lagi. Ayo kita Dan saya kerja jungkasan. Cak becak gelem ya. Enggak usah, ning kene sik. Panasnya apa? Ada bong. Ayo. Geleme dibong. Enggak usah. Tak becek kan orang kok. Geleme dibong. Ya bantal siapa bantalku? Tak pengaruh terus ya kowe. Tak siapa bantalnya nanti. Bantalnya menan.